Hallo julle, ons doen nou vandag die laaste paar tonele van Paljas. Maar maak asseblief seker weer eens dat jy die drama gelees het, anders sal jy nie verstaan wat aangaan nie, want daar is so baie inligting in detail wat jy moet ken. As ons kyk na die opsomming van toneel 47, dan sien ons Frans het vir Katrien kom besoek en hy het weer sy liefde verklaar, hy declare his love, nee. Frans bring 'n mandjie vrugte en hy wil weet of sy iets van die dorp af nodig het en hy sê hy kan nie, he can't live without Katrien. But look at her reaction. Sy het gesê dit sal beter wees as sy nie by hom betrokke raak nie. It's better if she doesn't get involved with him. En Hendrik het Frans se bakkie gesien en hy het gedink hy gaan Frans en Katrien daar in omhelsing sien, maar hy tref Frans aan waar hy buite staan en kyk hoe Willem toertjies doen. So Hendrik was baie verlig gewees, nee. Hy is verlig, hy is relieved, daar het niks tussen Frans en Katrien gebeur nie, want Katrien het gesê, she doesn't need him. Waarom is daar 'n ongemaklikheid? It was a bit uncomfortable between Frans en Katrien. Hulle voel skuldig, guilty is skuldig, en sy besef, sy moet werk aan die huwelik. She realized, for a happy marriage, she must work. Sy moet werk daaraan. Dit gebeur nie net van selfsprekend nie. You must work and you must do something about it, to let it work. Wat het Hendrik verwag om aan te tree? Verwag is expect. Hy het gedink dat hy hulle in omhelsing sou sien, of that the two of them are in love, and of course that was not the case. As ons kyk na die volgende toneel, is Manuel op pad. He realized now he did what he could do, and now he's on his way. Hendrik is besig om 'n leersak se handvatsel vas te werk. Manuel kan sy toergoed aanpak. So he actually make a beautiful bag for Manuel, for all his things that he need, for his magic tricks. En Katrien maak sy narpak reg, sodat dit weer kan gebruik. Sy voel dit is nie die regte ding om nou al te gaan nie, want hy is nie gesond nie. You remember what happened to him? He was shot under the collarbone and in his hand palm. Manuel sê, once a clown, always a fool. En dat hy die circus tent mis, hy is hartseer, omdat hy moet afskeid neem van die McDonald gesin. He must catch up with a circus, because they moved to another little town. Hendrik is dankbaar teenoor hom, want hy het Willem se tong losgeknip. Dankbaar is thankful. So Hendrik and of course Katrien and of course the rest of the family very thankful. Hy is verbaas om het te hoor, maar dan beam Katrien Hendrik se woorde deur te sê dat hy die paljas op Willem gesit het. The paljas, the magic, die toer op Willem gesit het. Because now Willem, after 2 years, he start talking. Hy het hom getoer, sodat hy dit ten goede verander het. And Willem is also now a happy boy, because he can see his parents are happily married. Hulle neem afskeid, hy sê goodbye to Manuel, en hy gee sy concertina terug. He gave back his accordion, en sê dat dit nou Willem se is. He gave it to Willem, want hy moet leer om het te speel. Hy sê dat Willem nooit moet ophou. Glimlag nie, as hy die drukke wat Willem hom geleer het kan speel nie. He must continue to smile and be happy. Waarom is Manuel afskeid neem van die McDonald? Want hy het terugverlang. He wants to go back to the circus. Watter wyse raad het Willem aan Manuel gesê? Hy het gesê, lag is beter as huil. En onthou, Manuel het weer vir Willem gesê, die lewe is te kort om te huil. Goed, kom ons kyk na die opsomming van toneel 49. Emma en Katrien het pragtig gelyk met die volstruisdans. Remember the ostrich dance, the highlight of the year? En Hendrik sê vir Katrien, sy is baie mooi, en dat hy haar met Moredoe kan vergelyk. He compare her with the morning dew. Sy raak verleë, she was a bit embarrassed, maar voltooi dan die woorde van die Engels gedig wat Hendrik aangehaal het. He quote an English poem. Vir Emma sê dat die mans gaan vuislaan oor haar, omdat sy is, because she's so beautiful. En watter atmosfeer het in die huis geheers? Atmosphere was in the house when they prepare for the ostrich dance. Was ontspanne, relaxed, and a very happy atmosphere. So you can see the progression, nee.
it moves to a happy ending, but not yet, because what happened then? Braaivleisvure, you know what's braaivleisvure? Spelende kinders, groepies mense wat gesels kan gesien word. Now they're at the ostrich dance. En Hendrik parkeer sy motor en al 5 klim uit. The 5th member, of course, is Nolly, nee. Terwyl hulle aangestap kom, tref 'n tamatie vir Katrien teen haar hals. En dan tref 'n eier Hendrik teen sy kop. So these people, they start throwing tomatoes and eggs. En die een tref Emma voor op haar rok. They start laughing, en dan word hulle met meer eiers en tomaties gegooi. Can you believe they are so rude to the McDonald family because they think they are from Satan, they are evil. Nolly probeer keer, hy beweeg saam met Katrien en Emma terug na die motor toe. En Willem staan doodstil en Hendrik vlieg tussen hulle in om uit te vind, where does this come from? 'n Paar mans hou hom vas, maar probeer ook die gooiers oorreed om op te hou. So there were some people at the ostrich dance who asked the people to stop throwing tomatoes and eggs. Nolly bestuur rukkerig terug. So Nolly was the driver back. En Jan Mol en sy trabante hardloop agterna terwyl hulle klippe na die motor gooi. So now they throw rocks. And the one responsible for this was Jan Mol. He's the troublemaker. Let's look at the questions. Waarom het Hendrik tussen die spul ingevlieg? Hy wou sy gesin beskerm. He wants to protect. Beskerming is protection. Beskerm is the verb. He wants to protect his family. Wat het Jan Mol en sy trabante gedoen? It should be wat het Jan Mol en sy trabante gedoen om Hendrik en sy gesin verder te verneder, to humiliate them. Hulle het agterna gehardloop en hulle het hulle met klippe gegooi. So that was very rude. Now, scene 51, what happened there? Hulle kom by die huis aan, die McDonald's is now at home, en Katrien sê nag, en sy wil gaan slaap. So there was slight outburst when they arrived home, because they were looking forward to this ostrich dance, and it ended up in disaster. Hendrik vra dat hulle liewer hulself moet gaan was en skoon aantrek, niemand moet gaan slaap nie, no one must go to bed. Hulle moet dink aan iets wat hulle kan besig hou. Emma word kwaad toe haar pa vir haar vrou om haar mooi te gaan maak. She was just angry. Hy wil hulle moet aangaan asof niks gebeur het nie, maar sy voel dis al wat hulle heel dag doen. That's what they do. They pretend that nothing happened and they just go on with life. Om voor te gee, they pretend that everything is okay. Sy vra vir haar pa asof dit lyk asof niks met hulle gebeur het nie, want die mense van die dans jaag hulle weg soos melaatses, nee, en hulle moet maak, they must pretend as if nothing happened. Sy vra waarom hulle op 'n gatstasiekie moet bly, waar niks aangaan nie. So she's also frustrated, because they stay on this small train station, where nothing has happened, en Katrien loop buite bedags rond en huil, as sy dink niemand sien haar nie. So a boring life, day after day. Willem het ook vir 2 jaar nie 'n woord gesê nie, so Emma had a outburst and she mentioned all these things that bothered her. Emma voel dat hulle oor alles moet praat, even though it's very painful. Pynlik, they say it's very painful. Now, you can see communication, how important is that? If something bothers you, you must talk, and that is what Hendrik actually encouraged the family to do now. Emma voel dat haar pa net oor homself praat, so dat hulle nie oor die regte goed hoef te praat nie. She thinks her dad just talk about himself. Hy sê hy is bereid om te praat oor die gebeure by die Volstruisdans, en Katrien oortuig is convince Hendrik dat Emma nie meer 'n kind is nie, en dat sy dinge begin verstaan. She query and she start understanding things. Okay, the 2 questions that I have here. Emma het 'n uitbarsting, 'n outburst teenoor Hendrik toe hulle tuis kom. Wat het sy vir Hendrik gesê? I think she will regret this later on, but these are things that bothered her, and she had to say it long ago. Hulle is weggejaag. They chased them away from the ostrich dance, and they must pretend that nothing happened. Waarom het Katrien haar arm om Hendrik gesit? She's still in love with Hendrik. Sy voel vir hom jammer, nee, and she's happy. She accepts the fact that they have to stay there, and that that's the circumstances. And she will support him. Okay, now 3 gesinne kom vra om verskoning, 3 close families.
'n lig skyn deur die venster en almal wonder wie dit die tyd van die aand kan wees. And that evening, 3 families come to the McDonald's household. Hy's buite en Hendrik staan buite en hy sien die motorligte en hy kyk vir Katrien, Emma en Nolly en hulle kom nader. Hendrik vra dat almal liewer binne toe, they must go inside. Now, I don't think you need to know the people name. Sakkie de Tooy, Ouderling Botma en Thys Briekman klim uit die motor en Sakkie sê, hulle is jammer oor die ander mense se gedrag. They apologize for the other people's behavior at the ostrich dance. En Hendrik sê dit het niks aan hulle gedoen nie. It nothing towards them, nothing. En Ouderling Botma sê die volstruistaan het misluk, is 'n kanon. It wasn't successful, want die ander mense het huis toe gegaan. Intussen stop daar nog motors, more and more cars come. En daar is 'n gelag, and now everybody is happy. They apologize for what happened, and the only troublemaker was actually Jan Mol and his friends. Daar is 'n gelag, laughter, voices en music wat gehoor word. En Nolly probeer vir Emma soen, he tried to kiss her in the dining room, maar Willem kom binne. En Willem hou 'n eier en 'n konsertina vas, 'n accordion, en onder sy hemp steek 'n hele string sakdoeke uit. Can you see now he's trying all these tricks that Manuel taught him. Katrien bring glase op 'n skinkbord. 'n Skinkbord is a tray. Na die stoep toe en sy en Hendrik deel 'n grappie, they share a joke. Hy probeer selfs om maar 'n drukkie te gee. To give her a hug. En dan dans hulle saam terwyl almal hande klap. Everybody is just clapping hands. Willem kyk na sy pa en sy ma en hy lyk baie gelukkig. After 2 years, he's happy. He can see they're happily married. They talk, they dance, they kiss each other. Hy neem die konsertina en stap windpomp toe. En hy klim hoog op teen die windpomp en hy begin die konsertina speel. Remember the concertina, the accordion that Manuel gave him. Hy speel net 'n paar note oor en oor. Die Nerse Paljas het begin met Willem en uiteindelik uitgekring na sy gesin en later na die gemeenskap, even the community. Now for the first time, maybe they feel part of the community. And it starts with Willem, number 1, and then the family, and then the community. Manuel se liefde en begrip, understanding for his fellow men, het uiteindelik deurgewerk to everybody. So at the end, everybody is happy. Now, I think you understand why the title of this book is Paljas. Paljas tour, the magic that happened at the end. They start off with a very unhappy family. Every individual was very unhappy. In the end, the happiness you could observe into Willem and the family and the whole community. Let's look at 2 questions here. What is betekenisvol? Betekenisvol means meaningful. Toe die mense spontaan begin hande klap, toe Hendrik met Katrien dans, very spontaneous. Hulle is gelukkig dat Katrien en Hendrik versoen is, en hulle besef hulle fout, and they accept them as part of the community. Gemeenskap is the community, and fathers accept. En Willem speel 'n lied aan die einde. Waar speel hy hierdie lied? En watter lied is dit? En hoekom is dit ook betekenisvol? I just want to read the last 2 paragraphs in this drama. Teen die huise lig sien 'n mens hoe Willem teen die windpomp begin opklim. Hy gaan sit op die platform. Die mense klap ritmies hande. Willem begin iets aan 'n onsigbare lyn ophuis boontoe. Dis Manuel se konsertina, the accordion. Die musiek op die stoep hou op. Die gelag en lawaai klink al hoe verder weg. Willem vat die konsertina en begin speel met sy oor teen die instrument. 'n eenvoudige wysie, a very simple tune. 4 of 5 note oor en oor. Voor die ligtende vensters van die huis is die silhouet van mense vaagweg sigbaar, maar 'n mens hoor nou net Willem se konsertina speel. That is the end of this drama. Please make sure you read the full drama. Now the last question was, Willem speel 'n lied aan die einde. Waar speel hy dit? Hy speel dit op die platform van die windpomp en hy speel 'n lied van sy nuutgevonde van geluk. He's newly found joy, van almal se nuwe lewe. It's a new life for everybody.
even the community, because now they accept they have new friends. En dit simboliseer 'n gelukkige einde. Goed, ek hoop julle het hierdie drama net so geniet soos ek. Kyk weer na die lesse en onthou om die hele drama te lees. Tot 'n volgende keer. Totsiens.